Hallelujah. hanyuma munyemerere Allow me, mu byubahiro byanyu in your respects, rwose ndabibasabye I beseech you duhaguruke that you stand. babwire icyo tugiye gukora I tell you what we are to do nkuko imbaraga zawe zingana according to your might, nkuko umutima ukunda Yesu umeze. as the heart for Jesus is. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ry'Imana tubwira ngo The word of God says, hariho abantu babiri bababariwe imyenda two people who are indebted. hanyuma babariwe myinshi The one who was cancelled out for the big debt, kubera kunezerwa cyane being joyful, araza yegera ibirenge bya Yesu came to the feet of Jesus ngo abiririraho and cried over there, abisukaho n'amavuta y'igiciro cyinshi from where they are anointed with much arangije oil. afata umusatsi we w'icyubahiro He took his hair that was valuable, ahanaguza ibirenge ahanagura amavuta ayahanaguza ibirenge bya Yesu. he started to rub on the feet of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Reka rero natwe mu cyubahiro tugomba Kristo umwami wacu The very honor we deserve for Christ, tumukomere amashyi. we clap for him. Yesu abaha umugisha. May the Lord bless you. Hallelujah. Hallelujah. Mwicare mu byubahiro byanyu. Be seated in your places. Ndabasuhuje I greet you. kandi nongeye kubaha ikaze mu nzu y'Imana. Welcome in the house of God. Mazina yanjye ni Fred n'umwana w'iri torero. I'm afraid the child of the house. Hallelujah. Amen. Dushimiye Imana kubw'ababyeyi bacu. We thank the Lord for our parents. Bibiliya ntago ikunda no kubita ababyeyi cyane ahubwo ibita abamarayika. The Bible normally doesn't call them parents, but Abamarayika b'iri torero. angels for this house. Hallelujah. Amen. Mureke nabo tubakomera amashyi. We clap for them as well. God bless you. Muri abakristo beza. Good Christians. Mugize neza ababyeyi bacu n'ubwo ari hano. Thank you for doing good in the absence of our parents. Ariko nizeye nashidikanya ko Yet I believe without doubt, fatikanije na Mwuka Wera together with the Holy Spirit, kubashimira no kubasengera aho bari. in thanking them and being with them where they are. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. We are to share the word of God. Ubushize Last time, ndi hano ndimo kwigisha when I was mu kwezi kwa kabiri. preaching, that was far back in Ese hari February. umuntu wibuka nk'ijambo twigishe icyo gihe? Do you remember the word I preached on? Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari umuntu ubyibuka? Do you remember that? Hari umuntu wibuka ijambo twize icyo gihe? Is there someone who remember what we started? Okay. Ubwo ni umukoro. That's an exercise. Turabigisha rero We ijambo are ry'Imana. teachers of the word of God. Rero mwigisha rana A teacher would ask ujye unakurikira. and would follow. Yesu ashimwe cyane. Praise to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma ku cyumweru twize irindi jambo ryiza On Sunday we learned a good word. kandi igihe ryaranankoreye. It worked for me. Ese hari umuntu uryibuka ryo? Do you remember that as well? Umuntu wa kane. The fourth person. Hallelujah. Amen. Umuntu wa kane The fourth person yarankoreye worked for me kugeza uyu munsi up to today. yaranyiyeretse. He showed forth to me. Hallelujah. Hallelujah. Namenye ko umuntu wa kane I knew the fourth person ubundi abahari. is always present. Abahari.
He is present. Hallelujah. Hallelujah. Ariko iyo wageze mu bikomeye Yet if you are in great ariyerekana. difficulty, he would show himself. Nawe uramufite. Yeah, you have him all. Nawe ari kumwe nawe. And he is with you. Ariko rimwe na rimwe ntiwamubona At utageze mu times you can't bikomeye. see him if you don't pass through difficulties. Iyo ugeze mu bikomeye If you are in difficulties, nibwo akwiyereka. that's when you see him. Ndetse n'uwagusunitse ngo ubijyemo Even the one who pushed you into that, nibwo amenye uwo uri we. that's when he comes to know who you are. Nibwo amenye uwo uri we nawe. And you know the one you are with. Hallelujah. Hallelujah. Iyo jambo ryaramfashije cyane That word worked for me. kandi arisengeyemo kandi ryarankoreye. I prayed through it and it Nabonye worked. imbaraga z'Imana. I saw the power of God. Nabonye akubita hasi imbaraga z'abarozi. I saw how he pulled down the stronghold of N'ibiteye ubwoba bya witches nijoro. and the terror of the Imana night. ihabwa icyubahiro. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma ijambo ry'Imana Then today we are to learn the word of God. kuko ubushize ryari ijambo rigari Imana yari yampaye. Last time it was a big lesson. Ntabwo rero narishoje I could not finish it. kubera ko nicyo gihe nari mfite. It was the time I had. None ubwo ngize umugisha Now that I'm blessed, reka nsoze iby'Imana yampaye. let me come to Hallelujah. what he gave me. Ubushize twari twize ku ijambo Last time we learned yavugaga ngo hari amavuta that there is anointing ajya agaragara that is normally seen iyo umuntu yubashye when someone honors agashyigikira and would support kandi akifatanya. and would join. Hallelujah. Hallelujah. N'abakozi b'Imana With the servants of God. yashyigikiye iyerekwa rye If you support the vision, habamo amavuta. there is anointing. Iyo dushyigikiye iyerekwa ry'umushumba If you support the vision of the pastor, burya haba harimo amavuta inyuma. there is anointing behind. Iyo tutamurwanyije tukifatanya nawe If we don't fight back him and join him, ayo mavuta ateye ubwoba. that anointing is awesome. Niyo twabonye ubushize. That's what we saw last time. Hallelujah. Hallelujah. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku mavuta Today I will speak on the anointing aboneka mu kumvira that is seen no through guhuza. obedience and through union. Kumvira That no obedience guhuza and unison, habamo amavuta. there is anointing. Hallelujah. Amen. Ndavuze ngo kumvira I speak of no obedience guhuza and unison, habamo amavuta. there is anointing. Urabona ukuntu twakijijwe The way we are saved, hari ibintu byinshi tutamenye there are things we did not n'ubu know. tutari twamenya Up to now, we don't know imbaraga zabyo, the power behind them amavuta arimo and the anointing uko within, angana. how it is. Iyo tuvuze kumvira When we speak of obedience, Bibiliya irimo abakozi b'Imana bumviye, the Bible has an example of his irimo people. n'abakozi b'Imana babanje kwanga kumvira, And servants were disobedient at first, baniniye. who actually lived. Hari abanze kumvira There are those who could not ariko hari obey, n'abatinze kumvira. and there are those who delayed to obey. Ariko nashaka kuvuga ku mukozi w'Imana And I want to speak on the servant of God. umwe. One, Naramukunze cyane loved him most. ku buryo numva nko muri Bibiliya yose ari we mugabo nkunda cyane. The entire in the Holy Bible, I love him. Ariko impamvu nta yindi The reason being not, nabo nuko afite ibintu bidasanzwe. he is unique. Hallelujah. Hallelujah. Guhera kuri Adamu From Adam ukagera kuri Yohana mu byahishuwe, up to John in the n'umwe mu Revelation, bakozi b'Imana babonye ubuntu budasanzwe, one of the servants of God who saw bakiriye amavuta unprecedented grace, adasanzwe with an unprecedented grace ariko aturuka mu bintu bibiri: that came to through the two things: kumvira obedience no guhuza. and unison. Kumvira, And obedience guhuza and unison, cyangwa se gushyigikira also support umukozi w'Imana ufite iyerekwa. a vision bearer of the ministry. Hallelujah. 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 Iyo dusomye ijambo ry'Imana guhera mu itangiriro, When we read from Genesis, tuhasanga Adamu. there is Adam.
Adamu yabyaye abana. This Adam begat sons. Muri abo bana yabyayemo abahungu babiri. Ndashaka kuvuga ku bahungu babiri. He had 2 sons Banazwi cyane that are known, nubwo atari bo bonyine yabyaye. although they were not the ones he Muri had. abo bana hari harimo uwitwa Kayini na Abeli. There was Cain and Abel. Birashoboka ko bakurikiranaga neza, They maybe were close to umwe each agwa other, mu ntege z'undi. one after the other. Ariko aba bana babiri Yet the 2 sons, ntabwo bigeze baruseraho. they were not Ntabwo one bigeze accord. bahuza. They were not of accord. Ntabwo bigeze bashyigikirana. They could not support each other. Igihe kiragera Time came, bajya gukorera Imana, bajya mu murimo. they joined the ministry to Nuguti serve. ngo bajya mu murimo. They joined the ministry. Bajya ku gicaniro, They went by the altar. sinzi wari wabibabwiye, I don't know the one who told it. nta naho mbisoma ko Adamu yari yabikoze It's not even Adam cyangwa Eva. or Eve, Ariko umwuka w'Imana yarariho icyo gihe. but the Spirit was. Haleluya. Hallelujah. Abana bagira iyerekwa, Others would have kandi iyerekwa ryiza. a good one. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Bajya ku gicaniro, They went by the buri umwe altar. azana igitambo cye. Everyone brought his sacrifice. Umwe aragenda akora mu mukumbi, Another one took by the front. arebamo ibibyibushye, Could see the fat ones. arebamo ibimasa Could bibyibushye, see the fatter ones. aba aribyo atamba nk'ibitambo bye. Sacrificed his. Undi aragenda And the other one areba mu myaka ye myiza, could see out of his harvest. arareba, He saw them. areba yapfuyemo gake gake, He chose some strip leg. areba n'injonjori. Injonjori murazizi? He took leftovers. Murazizi injonjori? Bya bishyimbo byapfuye Beans that are cyangwa ya masaka yapfuye all have yagongobaye, sorghum that is shipwrecked. atareze neza, That were not well grown, cyangwa arimo n'imungu simbizi. at times with weevil. Aravuga ati yewe ibi ngibi. They say, this is it. Ubundi Imana kitagira umunwa ngo irarya. Ubundi kari kubishyira ku gicaniro, ubundi nkabicomeka bikaka, On the altar, and they would be burnt. ubundi umwotsi ukazamuka. The smoke would go up. Reka nyihe ibi ngibi, nta n'impamvu yo kubiha, Let me bring yo kuyiha this. ibyanjye byiza, I don't have to bring the ibishyimbo best byanjye bimeze neza, beans which are good, cyangwa amasaka yanjye ameze neza. or maybe good sorghum. Yumva ko ari ibintu byoroshye, He thought it was a simple act. arabitamba. He gave them out. Ntabwo bigeze bahuza, They could not come together. ntabwo bahuje. They were not of the same. Umutoya we yatanze ibibyibushye, The young one brought the fat ones, umukuru atanga ibipfuye and the older brought dead bimeze nabi. that were bad love. Niba ari ibimasa byaracumbagiraga If they were just bulls, they could go limping. cyangwa binanutse, Maybe half aba ari some byo atamba. he could offer them. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo The word of God says Imana ntabwo yigeze yishimira igitambo cya Kayini. God was not happy by the sacrifice. Kayini abibonye, Then when Cain saw aho this, kwikosora, he could start correct him. ahagurukira murumuna we. He came against the brother. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo The word of God says, avuga ati n'ubundi niwe wanteje ibibazo imbere y'Imana. you caused me Iyo problems. udatanga for God. ibibyibushye, Had you not given the iyo fat ones, udatanga ibyiza, had you not sacrificed ibyanjye binanutse the yari ones, kubyemera. my weak ones would be. Ni wowe unteje ikibazo. You are the causer. Ntabwo bigeze bumvikana, They could not come together. ntabwo bigeze bahuza They umutima. never accorded to each other. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo aramuhagurukira, And the word of God says it was against him aramwica. and he killed him. Umushinga w'Imana yari ifite The project of God uradindira. was somehow delayed. Ijambo ry'Imana ratubwira, And the word of God says, reka twihute tugere kuri Aburahamu. we go back to Abraham. Aburahamu yabyaye abana babiri, Adam had 2 sons, sibyo? isn't it? Yabyaye abana abahungu babiri. He gave birth to 2 sons. Nta mukobwa yabyaye, ariko yabyaye abahungu babiri. Not girls, but 2 sons. Yabyaye Ishimayeli, He had Ishmael abyara na Isaka. and he had Isaac. Ishimayeli, Then for Ishmael, ijambo ry'Imana ratubwira the ngo word of God says yajyaga yegera nyina, he could go near his mother. bagaseka Sara They could laugh with the n'umuhungu son, we, along with the son. bakamunyega. They could mock her, Ikinyarwanda cyumvikana. could mock her, Bakamunyega. or scorn. Dore ukuntu yarezwe, Look how she grew dore up, ukuntu kameze. how she looks like. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo The word of God says
Sara bimaze kumugeraha When Sarah was fed up, abwira Aburahamu she had to Abraham inshoreke get off the n'uwayo continent along with the son baburi. to disappear. Aburahamu araresista. Abraham resisted Imana somehow, ambwira iti confirmed. and God said, "This is a Burya ibyo confirm." umugore yavuze nibyo. What the wife said is true. Sara yavuze nibyo. What Sarah said, Byubahirize. just respect it. Aramwirukana aragenda. He had to dismiss her. N'uyu munsi ni ikibazo. Even today, it's problematic. Isaka Then for Isaac, abyara abahungu aba. there are two sons. Babari n'impanga. These were twins. Wabyumvise? Is it clear? Abyara Esawu Had Esau na Yakobo. and Jacob. Abyara Esawu, He had Esau abyara na Yakobo. and for Jacob. Abahungu babiri b'impanga. Two twins. Aba bahungu babiri Then the two twin sons, nubwo bari impanga although they were twins, ku mubyeyi umwe, from one parent, ise ari umwe, same, nyina ari umwe. same mother, Ntabwo bahuje umutima. they were not in union. Ntibigeze bahuza. They could not be of one accord. Kubera iyo mpamvu And for that matter, buri umwe yashaka kujya imbere y'undi. one would want to go first, Buri umwe yifuzaga ibyiza. and another one would pull for the best. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yet the word of God says, Yakobo yahoraga atega imitego. Jacob would always trap. Kutumvikana ngo kwahereye mu nda, by the way. They had the battle within the womb, Bakiri mu nda. inside the womb, Kudahuza. due to Byahereye disunity. It started mu nda kwa Rebeka. in the belly from Rebecca. Barakigira. They had to fight. Barwanira mu They nda. had to confront each other. Umugore biramuyobera. Now he had an issue. Imana iramubwira iti humura. And God said, fear not. Ntabwo umwana byagenze ukundi kuntu. No, there's no problem to Nta that. extra zabagaho icyo gihe. There were no Ntabwo accusation. yafite babiri ngira ngo. She didn't know maybe she had two sons. Ariko ajya kubaza Imana. But she had to inquire of the Imana Lord. yambwiye iti rero mu nda yawe And God said, in your womb, harimo amoko ye. you've got two nations. Kandi ntabwo ahuza. And they are not with unity. Abyara abahungu babiri. You bear two sons. Abarera neza. They had to nurse them well, Ariko ntibahuza. but they could not be in union. Yakobo agateka akantu. Then Jacob would cook Akagatega mukuru we. and would just bring before his older brother. Akagatega gakuru. And would just go for the Gatoya older brother. yaratekaga. Then the young one Agatega gakuru. would trap the older one. Gakuru nawe akavuga ati tu ninjye mukuru n'ubundi uko wabigenza uko ariko kose ni ubwami But I would n'ubwanjye. say the kingdom belongs to me, Nakubutware n'ubwanjye. and the authority is mine. Ariko umutoya nawe But the young one ntabwo yajyaga arekura. would not go far. Yaratekaga ntarye. He would just Agakaranga. and to make sure he Ashyira fries ku meza agategereza. and to put by the table and wait. Bikahumura. Then they would smell. Uwo munsi ntafatishe. And that day he could Kwezi not trap kurashira. anything. Mwaka urashira birashoboka ko yari It would- 5 cyangwa maybe for 20 1 or 5, simbizi. 20, I'm not sure. Ijambo ry'Imana ntacyo ribitubwiraho ku myaka. It doesn't say about Ariko the age. umunsi umwe But one day arafatisha. he made sure Yari yakaranze nka kwa kundi. he had cooked the same food. Ashyira ku He meza. placed on the Nta table. kurya. There was no eating. Arakaranga. He could cook and fry, Arakarangira nde? frying for Uwo who? bonse ibere rimwe The same impanga brother, ye. his twin Kugira aho brother, ngaho. and placed food there. Ntabwo bigeze bahuza. They could not be with Ntabwo agreement. bahuje. They could not agree to each other. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Then the word of God says, umunsi umwe mukuru we aza yashonje gakuru. Aza yashonje. at one time the older brother came Atafatishe ko yari umuhigi. and had not got a hunt. Ageze mu rugo inzara When yamukubise. he arrived famished, Bwira ati gatoya kubizi kandi he could twavuga. say to his younger brother, Please, wambari ukama kujya kurya. please give me some food. Nubizi se? Don't you know? Nubizi. Don't you know? Murabanza ugira icyuma. You must do something. Baravukana hehe? They share the same womb. Bavukana hehe? Kwa nyina wabo. Brothers from where? Hey! Ni wase wabo. Ni impanga. Twin brothers. Nubizi. Don't you know? Kugira ngo ngire icyo nguha. To do something for you, Urabanza umubutware. you give me the birthright. Yakobo yahoraga atega imitego. Then Jacob would entrap each time. Umunsi umwe arafatisha. One time it was successful. Imana ishimwe. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Ijambo ry'Imana ratubwira ngo And the word of God says,
bene yesayi that the sons of Esau, yesayi Jesse, by the way tutarajya no kuri yesayi before bene we come yakobo to Jesse, that the yakobo sons of yabyaye abana Jacob, 10 he had 12 sons, tutabariyemo abakobwa without girls abahungu being numbered. 12 12 boys, ku bagore aba on from the Moabites, bavukana that were same. umwana wabara abavandimwe cyane These were close brothers. ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo And the word of God says, bareba uwo se yakundaga they saw the darling yari of the father, yaramudodeye agakanzu keza k'amabara who had a good tunic in twigeze colors. kukigaho hano The coat of many colors planted. baramufata They took him, kandi yari karosi and he was a dreamer. kandi yajyaga ababwira inzozi He could interpret them dreams. yagiraga umutima mwiza He had nyamuhungu good-hearted boy. ntabwo yagiraga iby'amashari That's what others want. yosefu Joseph yagiraga umutima mwiza was good-hearted, ariko baramufata baramugambanira yet they conspired against him. baramudiha Beat him. kandi niko gatoya And he was the youngest. baragakubita kandi beat bamukubitiye him. yabagemuriye He had took food for them. yabazaniye ibyo kurya He took food for them. yabazaniye ibyo kunywa He traveled for them with drinks. birashoboka ko bari ku gikumba Maybe they were near the grazing area, kirimi cy'aborozi babyita kugisha along maybe in the pasture land. bagiye kugisha ahantu kure They went far away in ku buryo pasture land, badataha that they could not come back. biba ngombwa yuko yakobo ababwira ati rero mwana wanjye Jacob had to consign enda ibyo him, kurya ubiteke neza take the food with you. hari ni nyina wari wabitetse And maybe it was the mother. arabimukoreza ku mutwe He had to carry on the head. Shh. He had to go to the elder brother. agezeyo They barabimutura arrived, they took the food from him. babimukura ku mutwe neza They took everything from the babishyira head. ku ruhande They placed it aside. barakubita They choked him. baramudiha They beat him. tumumaremo umwuka Let's kill him. ariko umwana avuga atoya But one of them said, no, reka tukanagemo hano muri uru rwobo we shouldn't do this. uzi icyo bangaga Do you know what they were ngo fearing? amaraso atabajyaho That the blood won't be on them. batinyaga amaraso They were fearing blood atariho urubanza that was devoid of judgment. umwana avuga ati nongewe hari idea mbonye One of the opinions arrived. bariya abacuruzi ziriya kamyo zirimo gucaho You can see the cavalry traders. ziriya transit All of the cavalry traders, ziriya goods they can go with him. zikrossing imipaka That are closing over. twagurisha You can sell him. twamuryamo akantu Maybe he's a good commodity. baramufata baramugurisha They had to sell him out. bafata akantu They took some bati pennies. simbizi icyo bayaguzemo I don't know what they used the money for. baragurisha murumuna wabo They sold the brother. ijambo ry'imana riratubwira ngo The word says aragenda ajya muri egiputa he went afar to Egypt. aba imbata He became a slave. abavandimwe These were brothers. bene esayi navugaga These were the sons of Jacob. bari abahungu 8 For Jesse were there 8 boys. yesayi Jesse. harimo ingabo zize neza kurwana These were good trained warriors z'abakomando that were warriors, bafite karumuna kabo batazi aho kirirwa along with their young brother. batazi n'ibyo agahura They nabyo didn't know what was falling before him. no love ya ijambo ry'imana ratubwira ngo And the word of God says dawidi yahuraga n'idubu Jacob would meet a bear, akarwana nayo he would fight it, akayica and would kill it. ntihagire n'umuntu ubimenya No one would know this. gusa urambwira ko itamushunaga byibuze Do you want to say that he could not hide? awarwana n'intare He could fight a lion ntiguzigamo umusare byibuze without leaving some scratches on him. ariko yarazaga mu rugo nta no kumubaza ngo wabaye He ikisha would come, no one would ask what happened to you. nawe wamurebaga neza No one will look at him tenderly. mwabyumvise Do you see this? umunsi umwe arabagemurira ku rugamba Then one day took food to the war. bakubititse inzara yabishe They were devastated somehow and famished. ntibamaze kumutura They took food from him. ntababajije amakuru y'intambara They asked some news of the war. ntabaye interested cyane You had become interested in batari kumwe somehow. na munagani Said, what's wrong with you? wewe
You, turakuzi sha we know you, n'umwiryo wawe along with your disgrace. n'umutwe munini wawe You are big n'urugezigezi rwawe along with some talkativeness. ninde wakubwiye ngo uze hano ubundi Who told you to come? batangira kumucyurira They started to ubundi mock za him. ntama zigende sha Whom did you leave the sheep ubundi with? kariho ugomba kugwa wowe That's where you're supposed to be. ugomba kugwa mu ntama You must stay at the sheep. iyo niyo ravu bamwerekaga niyo keya That was the care they we za ntama zigende sha Whom did you leave the sheep with? naho yagiye ijambo ry'Imana tuvuga naho yagiye kurwana And where na he went to Goliath fight with God, nta n'uwigeze avuga ati mwana wa mama turi kumwe he could say we are together. nta n'uwamubwiye ati komera mwene data No one would say stay Byibuze, strong. reka nkugende inyuma Let me go after menye you aho waguye so that I know where you fell from. Hakuna. No. basiye mu mahema yabo They had to go to their tents. bati imana ishimwe apfuye Glory be to God. tugeje umugisha We are very blessed. karagwa hariya hantu He's going to Goliath die over arakivugana there. Goliath is going to kill him. uko niko bari bameze That's how they could perceive. ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yet the word of God says, narababwiye ngo ariko muri bibiliya I told you in the Bible, harimo abahungu aba there were two harimo abavandimwe aba brothers. nkunda cyane I love them most. ndabakunda I love them. ndabakunda kuko bakoze They worked ibyo bene Aburahamu batakoze what other sons bakoze from ibyo bene Abraham Yakobo did. batakoze What from Jacob did not. bakoze ibyo bene Adamu I batakoze saw what others bakoze never did. ibyo bene Yesayi I batakoze saw what I never did. aba bana nabo bari bafite background yabo ntabwo ari imeze neza This son, the background was poor. se na nyina ntabwo bari abantu batazwi neza Their mother and father nubwo was bibiliya hari not known. icyo bavugaho kandi ikavuga ku mazina yabo The atandukanye Bible says upon them, but with no clear names. nayasomye nsanga bafite ise ufite amazina abiri I read the father had two niyo names, barabitiranyaga maybe with a confusion somehow. ndavuga Mose na Aroni For Moses and Yesu Aaron, ashimwe cyane praise be to God. n'abana batareranywe These were not Ntabwo grow together. bareranywe. They didn't grow together. umwe yari ari mu nkambi cyangwa mu midugudu y'Abisiraheli One within the camp of the Israelites, undi ari ibwami another one in the royal palace. ntabwo bareranywe They were not in the ntabwo bari baziranye They didn't know each other. ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo And the word of God says, reka dusome as we read, abo ku byuma banshyiriraho you can cyane project nabahaye cya mbere the first scripture I gave. usome kuva ibice 4 Exodus chapter 4. dusome duhereye ku murongo wa 27 From verse 27 ugere ku 31 up to 31. umukozi w'Imana Someone can Yeah, read for Fasha. us. kuva igice cya 4 duhereye ku murongo wa 27. Uwiteka abwira Aroni ati jya mu butayu usanganireyo Mose. jya hehe Go ajye mu butayu ajya gusanganira nde to meet who? Mose. Mose wuhe Which Moses? ubwo uramuzi uyu Mose Do you know this Moses? a wanted guy A man who was wanted. Mose yari wanted Was most wanted. yari yaratorotse He had escaped. yaravuye muri Egiputa He was a fugitive. mwabyumvise Did you hear this? sasa Imana iragiye ibwiye umuntu witwa Aroni And God tells Aaron, ngo Aroni we Aaron, haguruka stand up nona right now. ujye mu butayu Go to the ujye guhura desert. na Mose Meet Moses. aho ngaho nta bibazo birimo ra Are there questions? aho nta bibazo birimo Are there the questions? most wanted guy This nkuko most twavuga wanted. ngo haguruka ugere ubonane na Bin Laden Go kandi and Amerika meet Bin imushakisha Laden and is being wanted by US. we wajyayo Can you go to meet him? ubu ngubu haramutse hari umuntu If there's leta y'u someone Rwanda that the government has won, yasohoye a mandate zo kumufata arrest warrant ari wanted and is most wanted kubera ibyaha yakoze for the criminal. hanyuma nikabwira ngo genda ubonane nawe God says, go and meet him. can you go
Wajayo. tuba abanyakuri ninde wajyayo Who can dare to go? sha Aroni Aaron, mani muhumugisha God bless him. I love this guy Damu- uwiteka abwira Aroni ati And he spoke to Aaron, jya mu butayu go to the wilderness usanganireyo to Mose meet Moses, wa wundi mutazi agakuruke the one who you never know, wa wundi umaze imyaka runaka the one who yaragiye spent years without knowing. ujyeyo Go and see him. uzi icyo yakoze You know what he did? nta no kubaza ngo ndaca mu zihe nzira Not even to ask how he would do ubutayu ni this. bunini The desert is long. ntumbwira ngo ujye mu mashyamba ya Kongo Just go to the forest of DRC. nta musozi yamubwiye No hills. nta rugo yamubwiye arimo And there is no single house. jya mu butayu Go uzi into ubutayu the wowe wilderness. urabuze Do you know a wilderness? agira ati He had to do what? aragenda He has to go. amusanganira ku musozi Meet him w'Imana at the mountain of God. aramuhobera And he kissed him. And he kissed him. aramusoma And he kissed him. See this man. ubu niyo Kayini awugira Now had it Cain had, uwo niyo Sawuli na Yakobo bawugira maybe Saul and Jacob had this. Esau. uwo niyo Esawu na Yakobo bawugira Esau had this to Jacob. arirukanka aragenda He had to run and go. nta kubaza ngo ari hehe He could not ask where niba he aragenda is. agahamagara ngo Mose ari Maybe he could go Mose and we ask him. Moses. niba aragenda areba mu musozi Maybe see niba yarebaga mu kibaya in the I valley. don't know Ntabwo mbizi. gusa aragenda But he had to go. ntahuye nawe When he met him, ntabanje no kumubaza ati niwe he Mose not even asked, aren't you Moses? aramuhobera He had to kiss him. aramuhobera He kissed him aramusuhuza and greeted him. aramusoma And he kissed him. abakera barasomaga Those who could kiss. hanyuma Mose araterura rero Then Moses said, Mose nawe ni umwana mwiza Moses was a good man. ubundi yaba umunyarwanda w'iki gihe nkanjye We are Rwandan of today. buriya inosa azanywe n'iki I could say, why did you come? sha ninde umubwiye aho ndi Who told him where I am? ninde Who? umubwiye aho ndi Where I am. kandi avuye muri Egiputa And now he's an Egyptian. kandi ashakishwa And I'm most wanted by none avuye Egypt. umuntu araje And he has come. we muhuriye wabigenza ute If you meet each other, what do you do? avuga ati sha And he said, nta kintu wamubwira can't you tell him anything? anakuguyeho igituma akakugwaho wavuga uti If he comes and gets you red-handed, wakwijijisha bya kinyarwanda you can just go in disguise. ariko Mose And Moses, ukuntu yabigenje this is how he did. samera mukozi w'Imana. He may read for uwiteka abwira Aroni ati aha jya mu butayu usanganireyo Mose aragenda amusanganira ku musozi w'Imana aramusoma Mose abwira Aroni amagambo Uwiteka yamutumye yose n'ibimenyetso all of it n'ibimenyetso byose yamutegetse gukora nibanga along the secret. dore umutima See your heart Imana igira gute that the Lord gives. aramubwira He spoke and everything. ari Imana ishobora kubwira ngo Fred yageze gute God can say afraid to this. You see, Lord, nabone nyamubona and now I see him. ariko Mose But for Moses, byose everything, nta na kimwe yasize he couldn't withhold. aramumenera And everything. arabimubwira He spoke everything. anamubwira nibanga And he told him the secret, master key the key to him. ati sasa urabona n'iyi nkoni Even the staff. ikubite hasi You have to shoot down. ayikubita hasi And had to strike ibizoka down. Become a snake. niba Mose niba Aroni yarasimbutse I don't know whether Aaron jumped, ariko birashoboka but maybe Mose someone. aramubwira ati we humura fata murizo Moses said, take it by the tail. tangira aramwigisha He had to train him. ibyo Imana yamubwiye byose Whatever the Lord spoke to nawe him, arabimwigisha and he told him amwigisha ibanga this very secret, aramumenera and he had to explain to him. mwumvisha aba bahungu Did you hear the boys? ni beza These were good.
imitima yera ati Their hearts were good. niyo mpamvu Mose yabaye imana sha nta wundi muntu urabiba That's why Moses was a God. nta wundi muntu uraba imana There's no one who became God. nta wundi muntu There is no any person urabona imana imbona nkubone has seen God face to face wasigara adapfuye without dying. ni Mose It's Moses. This is the heart. bwira mugenzi wawe nanjye ndawugira tu You tell some near you. mubwira ariko nanjye ndawusaba imana I ask God this. kubera ko ntiyimana For, komeza mukozi w'imana may continue. Mose na Aroni baragenda bateranya abakuru bose bo mu Bisirayeli. Aroni ababwira amagambo yose Uwiteka yatumye Mose. Akorera bya bimenyetso imbere y'abantu. Abantu baremera bumvise yuko Uwiteka yagendereye Abisirayeli akabona umubabaro wabo barunama bikubita hasi. umva amavuta The anointing. ninde wakoze ibimenyetso aho ngaho Who did miracles there? turimo turiga We are learning. ninde wakoze ibimenyetso imbere y'abayobozi Who performed the b'Abisirayeli miracles before the elders? ninde Aaron. Mose aramwigishije Moses told him, aramutraininze go and do this. Mose agiye inyuma ye And Moses was behind him. anabeza sha He said it. Mose arahagarara aricecekera Moses stood and was silent. ab'iki gihe Today, wakora ikimenyetso nk'icyo yakoze if you do a miracle like his, Woo! abahungu b'iki gihe those gentlemen of today, akakwigisha gucuruza nawe ukabikora when you trade along with him, yakubwira se naho barangurira he cannot tell you where to buy goods. abarokore Today, yakubwira naho barangurira kuri make he tell you where you buy for cheap. wapi No. imubaze none si ubucuruzi buragenda When ati you ask how is your trading, he would say, no, it's byaranze not uretse working. kera niba ari kera That was past long ago. uretse nki mu myaka itatu ishize kandi Maybe imyaka for itatu the ishize yari past muri 3 covid years. He was in COVID. niba avuga ati mu myaka ishize nk'itatu nibwo For the twakoraga past neza 3 years, how we kandi were. mu myaka itatu ishize twari muri And covid the past 3 years, we nta wacuruzaga no one could say it. mu gitondo akajya mu bushinwa Early in the morning goes to China, ukumva ngo yazanye ikamyo and he asked us containers, ariko ngo nta kigenda but nothing is working. ntabwo yakubwira Cannot tell you. abo nibo barakore dufite These are the safeties. ariko akugira inama yo kujya ku mupfumu And he will tell you arihuta to go the witch very fast. ufite ikibazo You have a problem. nakurangira No, I can. nakurangira show ahantu mu some- birembo You can go somewhere. ariko inama zo gukora ibyiza But there are good plans zo kwemeza abantu to convince people. No, uretse Mose except Moses. Mose yagiraga umutima mwiza we Moses yanezezwa no kubona murumuna we could see his no ku brother mukuru we and just Hari his ikintu elder mukuru. brother. bitangaza birakoreka And the miracles were amaze performed. kubikora abantu When bayitura hasi performed, people fell down. uragira ngo bajya bagwa hano honyine You see, they fall hariya down. baraguye They fell down. baraguye They fell down ibitangaza bimaze gukoreka after the performance. Imana of ihabwa miracles. icyubahiro Glory be to yesu God. ashimwe cyane Praise be to God. ndimo ndavuga aba bagabo I'm speaking babiri of these people. baranyemeje muri bibiliya I was somehow astonished. narayisomye usanga aba bagabo I read this Bible and was convinced. barafite imitima They had ni good ukuri hearts. ndasaba I imana tell you, I ask God ngo abarakureba iki gihe tugirire imitima that the believers today have such hearts. basi niba nta kimumariye ariko wereka kumurwanya mureke basi You are not helping him. niba Don't nta fight. n'ikimumariye If you are not helping him, niba on ntacyo that, ufashije mwene wanyu you have not helped your brother. murokore mugenzi On wawe a fellow basi believer, mureke reka kumurwanya please don't Reka no fight kumuca him intege over. byibuze Don't discourage him. reka kumujomba Don't mureke just think of him. basi muha amahoro Just give him or her peace. we nka Fred hano But see, Fred, murekera amahoro ye give him peace.
sibyo se? Isn't it? Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Bakozi b'Imana ni bampe ikindi cyane twagikurikiyeho. Project the next scripture. Hano ni Imana. This is God. Kuva ibice 28 28 Exodus. murongo wa mbere. From verse 1. Hano Imana irimo iragira inama. God is advising Moses. Zikuri yamubwiye. How he said, Dusomere mukozi w'Imana. You may read. 28:1 uziyegereze Aroni mwene so n'abana be. Uziyegereze nde? Aroni. Nubona umuntu ufite umutima nk'uyu. If you see such a person with the heart, uzakaguhobera. just kiss him. Abandi bakwanze. Those when they hate you, uzamwiyegereze. you will try. Kubera iki Imana yamubwiye Aroni? Why did God tell him, Aaron, Mwiyegereza. bring him to you? Mwiyegereze cyane. Bring him closer. Mutima we ni mwiza. His heart is good. Mwiyegereze cyane. Make him come to you. Kandi siwe gusa. And not him alone. Amavuta ye. His anointing, Yabitoje n'abana be. even on his sons. Nubwa mbere nari numvishe muri Bibiliya. For the first time in the Bible, I heard Imana this. ihamagara umuntu God calling a person n'abana be bakagenderamo. along with his children. Bakaba anointed. They could be N'abana bakaba anointed. anointed. Nubwa mbere. It was the Mukozi first w'Imana time. soma Bibiliya. Hari abandi bawumvishe. No, it's true here. Hano turimo turavuga Mose. We are speaking of Moses here. Mose ugenda akabonana n'Imana. Moses would face Bakavugana God. ngo no Mana ibintu bikore. And God Ibintu would bikore. just Urabona speak to Moses. urabona ministeri yanjye nawe. They have a dialogue Hano together. bayigaya. They cancel each other that the Uwo niwe ministry Mose. this is Moses. Mana ikabwira iti reka nicyo Abisirayeli mbamareho bose. Let me kill all We the ukure mu Israelites. bwoko. No. Oya Mana. Lord, don't. Bakugaya. Please don't. Bavuga ko bakuye hariya. They took them from Kwa Egypt, Farawo kugira ngo wicire hano. from Pharaoh to kill them here. Nikabwita ndakwemeye. God said, for sure. Kwanza wowe. For you. We Mose ni inshuti For yanjye. you, Moses, you are my friend. Nkora mutima. You are my dear friend. Sasa Imana iramugira inama. And God is Iremera advising amubwira umuntu agomba kwiyegereza. how he should bring forth his brother. Somere. You read. Ijambo ry'Imana rigira riti uziyegereze Aroni mwene so n'abana be. N'abana be. And his son. Ntuzagire ubusiga. Don't Kuko leave them bose behind. bameze nka se. All of them. Ubatoranye mu Bisirayeli kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. Aroni, Nadabu, na Bihu, na Eliyazari, na Itamari abana be. Komeza. Abohera Aroni. Ubwo aya ni amazina nuko avuga Jean Claude na Jean Marie na Jean-Claude, Jean-Marie, and the rest. sibyo se. Yari amazina. These were names Y'abana bande for the sons of Baroni. Aaron. Ubohere Aroni mwene so imyambaro yejejwe. Ubohere And Sam, Mose wowe nuribohera. you. Ntanabohera abana bawe. Ariko hari ugiye kubohera. Na Aroni. Kandi siwe wenyine. Not him alone. N'abana be. And his children. N'abana be. Along with his sons. Nsomera. You read. Ubohera Aroni mwene so imyambaro yejejwe. Turimo turavuga ku mavuta. That's the anointing. Mwabyumvise? Did you get Turimo it? turavuga ku mavuta. You're speaking of the anointing. Imyenda yejejwe. Holy garments. Ibe iyo kumutera icyubahiro n'umurimbo. Iyi myenda nta kindi. These clothes are not for Ni ukugira ngo nayambara. so that when he puts Kila them, mtu everyone yuname would prostrate amwubahe. and would dignify Ikindi him. cya kabiri. Two, Ntihagire undi muntu usa nawe mu Bisirayeli bose. no anyone would be resemble. Abafite iyo myambaro imutere kurimba. The garments cause him dignity. Wego ngo hari abatsaperi ngo hari abaki. Those who go for fashion. Iyi myenda. These garments, Nsomera. you read. Ariko impamvu nta yindi. So kugira no any other ngo reason. so kugira ngo ubwiza bumanuke. No for glory. So kugira ngo Imana ize. No for God to come. Mwabyumvise? No kugira ngo imyenda imugire gute? For the
garments to make him imutari cyubahiro sha cause dignity. abantu bamwe bavuga bati People kabisa they say for this sure guy no kubaho is to be honored. iyi myenda These garments, siya kugira ngo Imana nimubonize not for God to see him, no and kugira ngo Aroni n'abana be Aaron and his aho sons, baciye wherever they pass, amasari they would salute him. They would salute him. nta kindi Nothing else. imyenda nta kindi yari maze They were for the garments. ubohera Aroni mwene so imyambaro yejejwe ubahera umuntu w'umugabo ufite abana Let him a person with sons. ibi yo kumutera icyubahiro n'umurimbo. mfasha That's the point. kandi uzabwira abahanga bose All of the skilled workers. nujuje umwuka w'ubwenge. wabyumvise Did you hear? ntabwo ari barupigapiga Not everyone. ni abahanga These are skilled. kandi ntabwo ari abahanga gusa babyize Not only ahubwo skilled, abahanga Imana yujuje skilled who are filled bagasendera and they are full ikintu kijyanye n'ubwenge with wisdom. babaho imyambaro ya Aroni yo kumwereza kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. babohere Aroni n'abana be To work for his imyenda sons and Aaron. bamudodere abahanga So that they saw skilled abo work. bahanga ubanza nta wundi mwenda bigeze badoda nyuma yaho There's no any other garment made afterward. badodeye umuntu uyu Only one man. uyu Only with this muri person. Bibiliya In the n'uyu whole Bible witwa Aroni named Aaron n'abana be and his children. somera umukozi w'Imana You read. babaho imyambaro ya Aroni yo kumwereza kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. iyi aba ariyo myambaro baboha. uwo kugira umva description umva uko niyo myambaro izaba iteye This is how it is supposed to be. uwo ku gituza n'uwitwa efodi n'ikanzu n'indi kanzu y'amabara y'ibika n'igitambaro cyo kuzingirwa mu mutwe n'umushumi. bazabohere Aroni mwene so n'abana be imyambaro yejejwe kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. bajyane imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza byo kuyibohesha. efodi bazayiremeshe imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. abahanga b'ibyo aba ari bo babiboha. igira imishumi ku ntugu zombi ifatanye imitwe yayo yombi kugira ngo efodi ifatanywe hamwe. umushumi uboshywe n'abahanga uyiriho wo kuyikenyeza ubohwe nkayo bibohanwe. bawuremeshe imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. kandi uzende amabuye abiri yitwa shohamu. amabuye Stones. mu Rwanda ntayo hari silivupure We don't have them here. abakoruta It is called abazahabu gold, ariko shohamu but for and onyx, fortunate ntayo dufite we don't have this one. sinzi no mu baturanyi bavuga ko bafite amabuye menshi nabo bayafite Maybe for the neighbors, I don't know if they have. ubanza nawe atariyo They may not have Shohamu. this one. For onyx, ubanza mu baturanyi in the naho neighbors, adahari they may not have this. nsomera You read. kandi uzende amabuye abiri yitwa shohamu uyandikisheho gukeba amazina y'abana ba Isirayeli. amazina ya batandatu uyandike ku ibuye rimwe n'amazina y'abandi batandatu uyandike ku rindi uko ubukuru bwabo bukurikirana. According to their headship. uko umukebyi wo ku mabuye akeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso aba ariko wandikisha gukeba kuri ayo mabuye yombi amazina y'abana ba Isirayeli. uyakwikire mu izahabu iyakomeze. ushyira ayo mabuye yombi kuri ya mishumi ya efodi yo ku ntugu abera abisirayeli amabuye yo kwibukwa
uyashyire hehe Put them where? ku ntugu The shoulders. ukomeje ugasoma As they read, mugende musome icyo gice cyose you may read the whole ni kirekire passage. ntabwo nagisoza It's very long. I can't. ushize twari twakizeho Last time we studied it. icyo none nashaka kubereka abantu muri media I was trying to illustrate in the media. hari utuntu nari nabahaye A few things I gave. bamfasha bakadushyiraho They projected niba bibashobokeye the possible one. aha This is it. aya ni amwe mu mabuye These are some of the stones. 12 The 12 yanditseho amazina with the names 12 for the 12 names. n'abiri 12 names y'abana b'isiraheli for the children of Israel. unfortunately dushobora kuba tuzi iri ngiri twebwe We may be knowing only this one. iri hari uwigeze aribonaho hano mu Rwanda Have you seen one in Rwanda? Sadias. abantu bavuye bigeze bagera hakurya ngaha iri buye mwigeze muribonaho Have you seen this stone? iri se mwararibonye Did you see the other one? iri se mwararibonye Did you see the blue one? nta diyama irimo unfortunately aya mabuye These stones, agiye yanditseho amazina y'abisiraheli they have names of the sons iri of rya mbere ni Israel. Rewubeni The first one is for Reuben, iri ni Yuda Judah, Nafutali Naphtali. ariko n'amazina ya buri buye ni ukuvuga ngo buri buye rigiye rifite izina Every stone has a name n'izina ry'umwana wa Isiraheli and the name for the Wa tribe Yakobo. of Israel. iri ni rya Manase That's for Manasseh, Topazi ni Simiyoni Simeon, Topaz, Safira iri ni ryo bita Safira Sapphire, tujye dusoma iri ni rya Isakari Sapphire is for Isaac. iri buye baryita Gate Then Agate iri ni rya Gadi for Gad. iri ni rya Efurayimu Then Ephraim, Onyx Onyx, Kabudanko Kabanko, iri ni rya Lewi Levi, Diyama then Diamond, iri ni rya Zebuloni Zebulun, Amethyst Amethyst, iri ni rya Shera Asher, Jasper Jasper, iri ni rya Benjamin Benjamin. aya mabuye These stones, ukagira umugisha and you happen to igitondo kimwe early one morning, ukarigwaho mu murima wawe and you meet it in your cyangwa mu garden, isambu waguze maybe in a field you bought. trust me Munyezere. hehe n'ubukene garanti Forget poverty. ariko But Aroni Aaron, akandi gafoto this will be another picture. murabona iyi myamba murabona aya mabuye These stones, niyo ari mu gituza if they are in the chest, ahangaha here by the breast, iyi ni costume silivupure ntabwo ari amabuye abandi bayakoramo amatelefone y'abandi bagakoramo ibindi others bintu would make it for ariko jewelry, silivupure Aroni we yarayambaraga but Aaron would put them on the hari robe. umuntu hano ufite impeta ya zahabu oji Have an oji kabisa oji gold atari za zindi ring, za gold ring, zo mu isoko hariya oji ari impeta ya zahabu gold. nta muntu uyifite mwese Don't mufite nk'izi have zanjye za You have like mine here, zahabu y'umweru the white gold. dusigaye tuzita amazina ngo zahabu y'umweru n'iy'umukara ariko hano nashaka kubereka I want to present to you. izi ni raw material These are ni ibikoresho by'ibanze the first byari things bigize umwenda wa Aroni that made the garment of Aaron. hari abo nyamuna bafata ibuye icupa nk'irya mitsingi They would take like the bakarimena bottle bakarigira from neza medicine. bakarikira mu mpeta Then they byari press in n'iby'icyatsi the ring. wowe ukibwira ko ari iri ngiri And you think ntabwo ari ryo riri it's not, it's not hariho n'abafata igitoki emerald. They took cy'isasu another, they chisel abakurikira nyamibona kuri YouTube babiri on YouTube. agafata icupa kabisa rya mitsingi cyangwa rya Get Sprite for mixing your Sprite bottle karikora neza ku buryo rishyira mu mpeta and would chisel cyangwa and plate it. kuri ka necklace Plate it on a necklace. ukagira ngo ni ibuye nka ririya And ntabwo you think aricyo it's not that one. yambaye icupa There's a bottle. ariko Aroni But Aaron, yari yambaye imyenda y'icyubahiro he had dignified garments. ndakubwiza ukuri I tell you the truth. abami dufite muri iki kinyejana People in our generation, nta n'umwe
These ones are not. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Reka God. tugaruke. We come back. Nta n'umwe. There is no one. Nta n'umwe. There is no one Ufite amahirwe who had a yo fortune kugira byibuze amabuye abiri nkariya. in order to buy only 2 stones. Ntawe. There is no one. Amafoto yabananiye guhindura. You were unable to change the diagram. Okay. Just the man. Sasa This. uko niko iyi niyo myambaro Aroni yambaraga. These were the garments for Aaron. Ibi ni ibishushanyo s'il vous plaît. These are diagrams. Ubundi byagombye kuba bibengerana twese hano amaso turimo kugira gutya. All of us will be dazzled. Kubera ko ari ifoto. Now that it's an image, Ni abantu bagerageje kwimagina they imagined the diagram. bakurikije Bibiliya. According to the Bible, Niyo mpamvu ubona bitabengerana. there is no Ubundi twinkle. twagombye kuba twigira dutya ngo Would uranindera. be- Arani yaturuka kandi ukavuga uti yaninde. Aaron, you could ask yourself, who is Imirabyo that? ikubita. Because they could glimmer. Amavuta ameneka. It was anointing. Dore nguko. Aya ni amabuye y'agaciro. These are Iyi ni ephod. ephod. Nuko yari imeze. It looked like this. Hano wagenda usoma buri kintu cyose ibi byose ibi. You can read. Aya ni amabuye y'agaciro atandukanye y'ubwoko These are butandukanye. different raw materials. Twenda abantu bambara baturi tuba turereta ku ruhande. Inshunda zirashunda. The silk side. Inshunda ze Then the silk inshunda side. cyangwa inshundura. Inshunda zo ku mwenda we The silk side. yabaga ari amabuye atandukanye. These were different stones. Uko niko Aroni yambaraga. That's how Aaron wore. Unfortunately nta wundi muntu urabyambara. No one has tried this. Reka nongere mbabwire. I repeat. Nta wundi muntu urabyambara. There's no any other person who put on this. Iyi mwambaro s'il vous plaît wari uwa Aroni n'abana This be. was for Aaron and his sons. Uyu mugabo naribajije ngo I asked myself, niki yakoze kugira ngo yambare iyi myambaro? what did he do to put on this garment? Ese yavukiye amezi 9? Did he come for 9 months? Ese yavukiye ibwami? He was from the royal palace. Ariko ngiye gusoma sanga na se ntazwi I neza. even read that his father was Sanga na nyina ntazwi unknown. neza. Even the mother was not known. Ariko umutima yagiraga. But his heart, Aroni umutima yagiraga. Aaron, Bamwambitse imyambaro. made him have these garments. Amen. Umutima wo kumvira Obedience. no guhuza n'abakozi b'Imana. Listen to the servants of God. N'umwami wa Isiraheli Even the king of Israel, na Salomo mu bwenge bwe n'ubukire Solomon buhambaye. in his great Yigeze agera kuri uyu grandeur mwenda. never wore this garment. Kandi muzi ahantu bawukoreye umwenda Do you know where it was made? ni Yerusalemu. Is it in Jerusalem? Bawambariye Yerusalemu. Did they war in Jerusalem? Bawambariye Yerusalemu. Did they war in Jerusalem? Ni mu butayu. It was in the desert. S'il vous plaît, wowe niba ubutayu bukwishe nabi, When you find the wilderness, niba bavuze ubutayu niba uhahamuka. they speak about Kuri the Aroni desert we na sometimes. For Aaron, ni ikinyenga. it was Niba honor. bavuze ubutayu When you speak of kuri bano bahungu for you, it is, bamanuye ijuru. they brought the heaven. S'il vous plaît, ubutayu Wilderness. kuri bo For some, byari ijuru. it was heaven. Bagendaga mu mabuye gusa. They could walk on stone. Mu byahishuwe niba uzayasoma. Revelation, you read about them. Bona nubwo banayakanagira barayambaraga. Not stamp on them, but they could Sasa walk. we wavuze ngo mu butayu And speak of wilderness. wumva ari ugukubitika. See suffering. Siko bimeze ra? You think it. Iyo tuvuze mu butayu When you speak of abarokore mu mvugo ya kirokore the terms of Iyo tuvuze mu this, butayu. when you speak of wilderness, ni ugukubitika. it's suffering. Ni amarira. That's Ni crying, agahinda. mourning, Ni ukubura icyo urya. lack of food, Ni ubushomeri. the joblessness, Ni ugusenga udasubizwa. and unanswered prayers. Ariko kuri But to Mose Moses na Aroni and Aaron, ni ijuru. it was heaven. Misi 40 Shawuli kumwe n'Imana muganira mwicaye we. 40 Niba days yarayegamiraga. speaking to God. Misi 40. For 40 days. None se urumva yabaga yicaye atyo gusa. Do you think he was Yahindukiza. sitting? Mukuru we Then his brother, arambara gusa. he could put on. Bibiliya iravuga ngo And the Bible says, n'icyogero cye even his aho yakarabiraga vestiary, wari umuringa. the bathroom Lavabo. was bronze and brass. Wowe ufite ka kandi bakubitaho kakamenagurika. So you have the other Ukaza hano ukatwica ukaturangiza. and you finish us. Ariko Mose But Moses,
yubakiye mukuru we His brother was built lavabo a good aho yajyaga agakaraba lavatory. kandi uzi bibiri ukuntu tubwira See how the Bible imana says yabwiye mose that Moses fata aroni take Aaron. niba umaze gutunganya igikarabiro If cye you have neza finished all Jack. of the basin, cyako at the very ujye n'umufate get him, kandi si we wenyine not him n'abana alone, be along his sons, uzubashyiraho and put us nurangiza and then ubwo ni mose mana it's Moses God, mose mana most God, umwuhagire then wash him. urako nimugire iyerekwa You don't have revelation, byibuze kuma mu mashyi just you would have clapped. ariko uzi umuntu w'umugabo This man Aaron, udafite so na nyoko uzwi who has no his known father and mother, kubakira lavabo they just construct your tub y'umuringa with bronze. mukazi w'imana nka mose sha Servant akaguhagurutsa like Moses, and would lift ngwino you up. mwuhagire Come so that I wash you, agasabuna and would just wash you. uzi amavuta bamusize Do you know the oil he was poured on? uzi amavuta ya aroni Do you know Aaron's anointing? amavuta basigaga ku isanduku y'isezerano Then the oil that would be on the Ark of Covenant, ku gicaniro or by the censer, ayo niyo basigaga mose it was the very oil he would be kandi ntabwo Aaron, yisigaga silivupure not only to smear none se himself. mose arakora iki So what was he doing? Moses? yaramusigaga He could anoint, kandi se ariko mose yagiraga umutima shaho but Moses was hearted. ari umunyarwanda w'iki gihe He could be the Rwandan of today. usize abana be Has left the sons, agasiga abana be yibyariye and leave the sons. imana ikamubwira ngo jya kwa inosi God tells, go to innocent. yavuga ati ariko mwana urabona God, you see, yatangira gutanga impamvu he could give reasons. yabikora ko ntanwa nka yona He could be like Jonah. yatanga impamvu nyinshi cyane Can give ariko some mose reasons, but yabikoraga Moses, n'umutima he could do mwiza it wholeheartedly, akabikora with akamwuhagira obedience, and would umuntu worship. w'umugabo A whole man. wamurangiza ukamushyira hariya ukamuhanagura And afterwards, you could smear, ukamusiga ukamwambika and you then smear him. ugafata abana be nabo nuko And took the children the same thing. nunagira ngo nunagira ngo And you couldn't even whisper. mose yagiraga umutima Moses had a heart. aba bahungu These sons, icyama mukababyara may them be, icyama bakamuri mawutani may waribusi you be in Mount Olives. barakundanaga They could love each other. They barashyigikiranaga could support each other. barahuzaga They could be one mu accord. guhuza rero Then in the same niyo mpamvu accord, bakoze ibintu bidasanzwe that's why they did marvelous things. You bring the another diagram. mwabibonye You see this. ibi by'umuhondo ntugire ngo ni amabara Don't see these are silivupure colors. ni zahabu This is gold. wowe niba uyambara aha If you put it on abandi the feet, bayambara ku myambaro others would put on ndetse no kugera hasi up to down ku kirenge on the feet. dore ko na lavabo ye See how on the tab. ngaho ibaze rero ibaze ahantu yararaga You ask how it could look. ahera The Holy of Holies. ntayerekwa tugira We have no revelation. yaba twarigiraga If we could have, twamaze kumenya ayo mavuta and knowing this anointing, twakundana we can love each other. twashyigikirana We can support one Twahuza another. umutima. We can be of one ntabwo accord. bajya bavuga a ngo uvuge b Don't say A, C, B. reka dusome zaburi Read the Psalms. 133 193 dusome umurongo wa mbere from verse 1 ugeze ku wa gatatu up to 3. zaburi 133 umurongo wa mbere ijambo ry'Imana riragira riti dorere erega ni byiza ni iby'igikundiro dorere You see, ubu duhagararanye ahantu if we stand somewhere avuga ngo dorere and you see, biraza kuvuga iki what does it mu mean kinyarwanda in our own language? no gutangara ndavumbuye I have mbonye invented. ikintu gishya I see a new thing. mbonye agashya dorere I see.
uyu ni ndabivugaga Who is saying this? indirimbo yande The song of uyu David. ni Dawidi sha bagiriyeyo arabizi nubwo Dawidi yagiraga umutima mwiza ariko bari umuntu abakuru be ntabwo bari bamworoheye But his brother were not well. ariko nyuma aza kubivumbura aravuga ati dore But he got a revelation and said, for you, yubimenya had I known this, yobina cyangwa bimenya if I came to know this, dore you see, ngwereka ni byiza I see how good it is ngo ni igikundiro and very present. ni byiza It is good ni igikundiro and very present ko abavandimwe baturana bahuje that God's people live together in unity. guhuza Unity. navuze ngo guhuza I speak of unity. iyo baturanye bahuje If they live together, iyo basenga n'abahuje if they pray in unity, iyo baririmba n'abahuje if they come together in ni unity, iby'igikundiro it is present. biratangaje So amazing. yaratangaye Dawidi David got kuko amazed. n'ahandi yari yarabibonye He had saw this. ariko yabonye aravuga ati dore He would just say, see how. uyu ni umwami He's a king. uzi kuvuga ngo dore To see how. byari byamurenze It was beyond. byari byamucyaze It has confused him. dore And see how. dore ukuntu ari iby'igikundiro Oh, how great. dore ukuntu ari byiza How precious. Du. See how it is. How it is. niba yari mu iyerekwa I don't know whether it was in a vision. niba yarabibwiraga nde ntabwo Or he mbizi was telling someone, I don't know. niba yarabyibwiraga mu ntanga Maybe he was yayifashe ari mu nzira and he was praying indirimbo the yatuvuga ngo heart. niyo amazamuka It was yari yageze ahantu of the ascent. yari yageze mu ndimu He was somewhere. umuhungu yuzura ku mwuka wera He could be filled of the Spirit agafata inanga akayibwira sha and could pray the heart. arazamuka agera ku rundi He had to rwego jump to another level. akora mu mirya aravuga ngo dore Had to pray the strings. Could see the strings. He was playing the harp. You read. bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi bimeze It is kubana kw'abavandimwe bahuje living together in unity. agiye kugerageza kubigereranya He compared it. ngo bimeze It is like, biri egale it is equal. nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku amavuta mutwe y'igiciro cyinshi Precious. yasutswe ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa Aroni bwande bwaso bwa For Aroni your father. ushyira aroni yabonye Put Aaron. uzi imyaka iri hagati ya dawidi na aroni Know the years between David and Aaron. kugera aroni Why Aaron? niwe mubyeyi wo gukundana He's the only parent of love. niwe rugero rwiza It's a good example. aburahamu ni sekuru w'abizera Abraham is the ariko aroni na patriarch mukuru for we the faithful. But Aaron ni ababyeyi mu gukundana is for love and unity, ku bana bahuje living together. niyo mpamvu dawidi David, yagiye mu iyerekwa who had a revelation arabihishurirwa and got ngo this, dorere see how, dore ukuntu ari byiza we how lovely. ni iby'igikundiro It is so present abavandimwe that the brothers guturana bahuje to live in unity. agerageza kubigereranya And he compared ngo it. bimeze nk'amavuta It is like y'igiciro oil, cyinshi very precious, cyinshi precious, yasutswe hehe poured on aya mavuta y'igikundiro this precious oil, aya mavuta yo kubana this oil of living together. silivupure ntabwo ari ayo kwa sogokuru wawe It was not for you, aya ni ayo kwa aroni it was from Aaron. aya ntabwo ari ayakobo It is ndavuze ngo aya mavuta yo kubana this oil of ntabwo ari aya yakobo not from Jacob, ntabwo ari yosefu not even Aya Joseph. ngaya. This one, ayo guhuza living together, ntabwo ari ay'aburahamu not from ayo Abraham, guhuza but for living together. yarabyeretswe dawidi He got this nta revelation. nubwo ntabwo ari aya dawidi It was not from David, ntabwo ari aya eliya it's not even Elijah, ntabwo ari elisha ufite not imigabane from irindwi Elisha for the double portion. ni ayande It was from ni aya aroni Aaron. agatembera
mu bwanwa and to run down mu on bwanwa bwa Aroni Aaron's beard, agatembera ku misozo y'imyenda ye down on the collar of his ya myenda robe. nababwiraga The very thing I say, yagiye kubona abona ngo ni nka ya mavuta he could see ukuntu bajyaga bamusiga bamusigaga hano amavuta be poured on him. It would fall down, agahagarara ngo ushaka ubwiza it would get near, akamanuka akajya mu bwanwa afite it ubwanwa would burebure pass by the beards downward, ibivuta bikamanuka and the oil would fall, and would fall down. bikagera ku misozi It will reach the tunic edges. ariko Aroni See, abona bidahagije it was not enough. reka nongere mbone He said, I uziko see. iki gice gifite iyi uziko iki gice gifite imirongo itatu gusa This passage has only three verses. uziko igikorwa cya Aroni The only act of Aaron gifite igice cyose muri zaburi has only the whole passage in the Bible. ati reka mbereke n'urundi rugero You could say, I see another example. kandi bimeze And again, nk'ikime it is as if the dew cyo kuri of Herimoni Hermon, Herimoni aho batangira umugisha the Hermon who are falling on Mount, ngo kimanuka ku misozi y'i Siyoni the falling on Mount Zion. kuko aho For hehe where? kuri Herimoni For Mount Ow. Hermon. Hermon ariho Uwiteka ategekeye iki is where the Lord bestows ariho bugingo bw'iteka ryo His blessing, giving life forevermore. iteka ryose All of the years, amavuta yo kubana oil Ya flowing Aaron. together for Aaron. nuko ndimo kwihuta ariko I'm very fast. ntacyo murabyumvise You will go to this. reka dusome mu byakozwe n'intumwa We'll read Acts. tugiye gusoza We are to the end. ibice bibiri Chapter 2. si umurongo wa mbere igice cya kabiri ibyakozwe n'intumwa ibyakozwe n'intumwa kabiri reka turebe uku guhuza icyo byazanye What unity brought? umunsi wa pantekote usohoye umunsi wande wa pantekote muraba usohoye. pantekote Are you okay Pentecost? sasa umunsi wanyu wasohoye When the, umva bene so mukomokaho the believers, umva bene so mugira gute these your fellow mukomokaho believers, ibyo bakoze what they did. bose bari bari hamwe bose niyo nka mu kinyarwanda bari hamwe mu mwanya umwe mu mwanya umwe bahuje umutima bahuje amen 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 bari bahuje These were together. bari mu mavuta yande In the ya Aroni Aaron. ubona abantu bahuje Because uti they are- wowe wa Aroni you see, uriyo Aaron. wa Aroni bigenda bite What happened? nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga bari hamwe They were together. bibiliya nta kitubwiraho niba bayibiyije ubusa Bible is not Cyangwa clear bari whether they bamaze are kurya. fasting. Maybe if they have eaten. sibyo niba bari bambaye imyenda mishya They had cyangwa ishaje old clothes. bibiliya nta kibitubwiraho The Bible is not explicit. ikitubwira What it says, ni uko bari hamwe they were together. sasa umunsi umwe baza kujya gutya ngo Just for one sinzi iminsi day. bari bamaze I don't know the days they have spent. ariko iyo But for one day, they were together. birahura And something bose happened. bagambira ikintu kimwe They were for one thing. uzi ibintu byabaye You know what happened? umuriri Then ubatungura came uvuye mu something ijuru from the heaven nk'uko buzi umwuka wera as how they got tongues. bibiliya ntitubwira niba bayibiyije ubusa They don't know whether they Cyangwa was bari fasting bariye. or maybe they had eaten. ikitubwiye ngo bari bahuje iki One thing they said they were all together. rero kuzura umwuka wera Before you get filled, nta zindi forumire there's no any formula. gerageza uhuze umutima na mwene so Just be one accord Simple. with brother. byoroshye Simplify it. byoroshye rwose uhuze na inosa It is easier. nubona inosa we kumureba mu mubi Don't see bad thing in him. ubona rwose wamutera ukamushyira ku mugongo If you can carry him by your head, it's okay. umwuka w'imana
The Holy Spirit arakugonga shaho will arakugonga. just fight you. Urabona batwigishije See how they Umwuka do wera. it. Holy Spirit. Mana, yes ni byiza. God, it's good. Ariko niba uyumuye utya amaso ureba wawe ukavuga Whenever uti you open kwa and jina see la the Yesu. other one, Mana kwa jina la Yesu. and you shout and shout, Akandagira natokesha. and you just rebuke. Mana mbabarire. For God forgive. Mbabarire. Mana arakana niba utari kumbabarire mana. I had to Ubona umukozi Imana Please, uvuga God forgive me. na ibyo wuzuye ntabwo ari umwuka wera. What you have with you is not the Holy Ni Spirit. santima. It's just your own emotions. Ariko nuhuza umutima n'uwo mubana. But if you reach that level, Ugahuza umutima n'uwo you musengana. are in unity with the one who Ugahuza umutima n'umushumba. you are together with this pastor. Avuga ijambo rimwe amanuke. We will speak and then the Holy Spirit will come. Hallelujah. Hallelujah. Reka twiruka. Reka dusoze ku We come to the end. Matayo We go to Matthew ibice 18 chapter 18. some 20 gusa. Only 2 verses. We finish. Ibice 18 umurongo wa 18. 18 verse. Matayo 18. 18. Ndababwira ukuri. Uyu ni Yesu. This is Jesus, Ndababwira ukuri. Uyu ni umwana w'intama w'Imana ubivuga. the Lamb of God saying, Yuko ibyo Ndababwira muzahambira mu ukuri isi. yuko I Ibyo tell you, muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru. Kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. ibyo nabyo turabifite. we have that. Komeza 19. Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima. Bangaye 2 of Ababiri you, nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na data siri wo mu ijuru. vupure ntabwo ari family. it's not a family. Ntabwo bizakorwa muri family. It will not be in your family, Ntabwo ari mu gihugu. not in your country. Hano Yesu warabona isi. Jesus, So rero siri vupure Imana tubabarire ko ntabwo turahuza. bear with us. We Ko are turamutse not duhuje together. If we come together turaba. and No we sa. are two, Nye nawe duhuje. when we are of Aba. unity, Dan. everything is done. Guhuza umutima. So coming together, Yesu yaravuze ngo Jesus said, kandi nababwira yuko and I tell you, ntabwo ari benshi. not many, Aba. 2, Nibahuza umutima if they agree mu isi in earth wo kugira icyo basaba cyose. to ask anything. Urabona kubibwira iri jambo kurisomera umuntu wasabye akazi akakabura It's someone who never got a job, kandi yasenganaga n'umuntu bombi bitwa ko barimo was gusengana. playing with someone together. Bahuje. We were together, Bane data tujye gusenga. and we would go to Imana pray. iduha akazi. God to give you a job. Sibyo? It's clear. Cyangwa iduha inzu. Or maybe for a house, Cyangwa izazahura business zacu. or maybe to prosper you the Bakajyana business. bakajya gusenga ari They go babiri. together somewhere when they are 2. Kwezi kwa mbere ugashira kwa gatatu. First month, the third one. Mwawe ukikubitamo A whole year, nta kirakorwa. something is not done. Namwe mwa mwasenze. You have prayed. Iri jambo rero This word, kubwiwe when you are told, ntabwo this, bivuze ngo birakugora kubyumva. it doesn't mean to be Kubera ko hard ugeze kwifatanya na mugenzi wawe for murasenga. you are with someone and you Munagera mu prayed minsi y'amasengesho. for 3 to 4 days. Murayikubita kabisa. Yes, you did. Ariko kubera ko tutagira imitima, tutagira amaso areba mu mitima. Now that we don't see hearts, Allo, are you there? hari igihe umuntu asenga ari ahandi. At times, someone will pray when he's absent, Wajyanye gusenga ariko bagagira gute? and would praise somewhere. Akaba ari ahandi. He's present, Kuko but birashoboka somewhere. cyane. It is possible. Umuntu akaba ari ahandi. He is here and Hanyuma somewhere. tukajya gusengera aya mazi ngo We pray for the water to get it. tujye gusengera abanyamasengesho. We're going to pray. Tujye gusengera aya We're mazi. going to pray for the water, Imana yaduhe. for God to give it to us, Ku Mana wibuke. and for God remember. Marange ndimo. And I'm inclusive. Mana wibuke, For unyibuke. remember, Wibuke inkweto zanjye Mana. I am somehow like this. Mana wibuke na runaka ibyo yankoreye. God, you see what Mana he bizi ko did, yambabaje. but he has. Ariko Mana ndasenze. But I pray, Lord, Ntabwo muhuje. you are not of one accord. Kandi yibuka ijambo yambwiye.
I remember the word he said to me. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusenga. We are to pray. Yesu aratubwiye ngo Jesus has said, niduhuza umutima, if we agree, niduhuza, if we come to just ikirenge kigakaragira amavuta ya Aroni you, step in the arrows cyo guhuza. for unity. Icyo dushatse cyose, Whatever you ask garanti is given. kizakorwa. It will be done. Duhaguruka dusenge. We stand and pray. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusenga Imana. We are going to pray God. Tugiye gusenga Imana. We are to pray. Twari turimo kuvuga ngo We are saying aya ni amavuta. this is the oil, Hari amavuta oil for unity. hari amavuta mu kumvira. This is the anointing in obedience. Hallelujah. Hallelujah. Hari amavuta mu gukundana. There's anointing in loving each other. Ubu iki gihugu murakibona abantu baragitangarira. You see, people are astonished about this nation. Ariko nuko iyerekwa abayobozi bacu bagize Yet the vision from our ni leaders iyerekwa ryo guhuza abantu. is just the vision to unite people Ry'ubumwe. for unity. Sibyo? Niza ngaruka mubona abantu batangarira u Rwanda. These are the consequences, people getting surprised. Excellency Imana yamuhaye iyerekwa Our Excellence, God gave him a vision yo kudacamo abanyarwanda ibice, not to disunite Rwandese, kubahuza. just to bring them together. Nubwo benshi tudahuje ariko byibuze Most turahuje. of us, we are not united Byibuze somehow. dore ibikoreka, dore ibimenyetso. These are the signs. Abantu baratangara. People are surprised. Ni amavuta. It's the anointing. U Rwanda rurimo ruragenda amavuta ya Aroni. The first one, we moved in the Aaron's anointing. Icyaba abanyarwanda twese tugahuza. You know what happened? Icyaba tukaba umwe. May us be one. Na peteroli yaboneka i Kigali. Even Peter would be. Na peteroli yaboneka na mariba. He can do Duhuje. this when we are together. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusenga. We are to pray. Hanyuma usaba Imana kuguha umutima uhuje. We ask God to N'abandi. give a heart that Usaba Imana imbabazi. for us forgiveness. Niba hari umuntu rwose wikomaga, If there is someone you are yema against, ubwire uti Imana mbabarira. you tell God, Kandi forgive umutima me. wo gukunda bene data. Give me a love for my. Hallelujah. 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 Reka dusenge. We pray. Mana data mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Oh, Data turakunezerewe ku ijambo ryawe. for everything. Mana tugushimiye ijambo ryawe. Tugushimiye ko watugiriye neza. Tugushimiye ko watuganirije. Tugushimiye ko watwigishije. Mana watubwiye imbaraga. Watubwiye amavuta ari mu guhuza. Watubwiye imbaraga. Watubwiye ubwiza. Watweretse ineza. Mana iboneka mu guhuza. Data turasenze mu izina rya Yesu. Mana ngo imitima yacu uyihe guhuza. Imitima yacu mana uyihe guhuza. Uyihe gushyira hamwe. Uyihe gushyigikirana. Uyihe kwemerana mu izina rya Yesu. Mana yanjye mwami wanjye, ahari aho birashoboka yuko baba ari abo tutemeraga, turasenze gutubarire papa, imbabazi zazire ku buzima bwacu mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Mana turasenze mu izina rya Yesu, uhembure imitima yacu, uhembure imitima yacu, udusukire kuri wa mutima Mana wari muri Aroni, Mana wari muri Mose, mu izina rya Yesu. Reka umutima umanuke, reka umutima utuzeho. Mana ukora imirimo n'ibitangaza. Mana turasenze, duhe umutima w'urukundo papa, duhe umutima w'urukundo papa, duhe kwemerana papa, duhe gushyigikirana, duhe gukundana, duhe guhuza mu izina rya Yesu. Mana mahuteri muri turasengeye, duhe umutima wo guhuza papa, duhe umutima wo gukundana papa. Mana turasenze mu izina rya Yesu. Ugire neza muri mwe Mana, umuntu wese uri hano Mana umugire neza, Mana umugenerere, Mana umwuzuze, wongere umureme papa. Ijambo ryawe riratubwira ngo uzaturemera imitima misha, imitima yoroshye nk'inyama, imitima ikundana, imitima ishyigikirana, imitima ihuza. Mana turayisabye uyiduhe mu izina rya Yesu.
Mana utugenderere kandi utugirire neza. Mana reka umurwayi akire mu izina rya Yesu. Umurwayi wese uri hano turamusengeye gukira. Turirukana imbaraga z'uburwayi, turirukana imyuka y'uburwayi mu izina rya Yesu. Mana turasenze ngurukire kumuruhure. Mbabaza reka zibugaragare papa, kandi umuntu wese mwuka wera. Twebwe turacecetse. Komeza uvuge, komeze wigishe, komeze uhugure, komeze ubereke Mana icyo bakwiriye gukora. Ishimwe rikoze bikomeze kuba ibyawe. Ijambo ryawe rikuritera imitima yacu kandi rikuryere imbuto mu izina rya Yesu. Reka ishimwe rikuzo bikomeze kuba ibyawe. Duseze twize kandi twiringire mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Amen. Yesu abahe umugisha. God bless you. Nkuko mwabibwiwe As you've been told, kuwa gatandatu hari amahugurwa. Saturday we have a train. Nukuri reka duhuze tuzaze Let's come to muri aya mahugurwa that train. kuko ni meza cyane. They are good. Ababyeyi bacu mwabimenye, abaje inyuma ntibari bahari, bari ku murimo w'Imana ukomeye, They are doing a ariko good kuwa gatandatu bazaba bahari. but they will be present. Bazaba baraje cyangwa bazaba baje. Arrived. Rero muzaze. So please come. Ndatekereza ko bamwe mu mushumba azagira nawe participation. The pastor will participate mu mahugurwa azaba kuwa gatandatu. to this. Rero muzaze. Please come. Imana ibahe umugisha kuza mu materaniro. God bless you. Imana ibagirire neza.